کو ام ایرو برنامه که وقت بجن تصوف موزیک لهمبری هفدو بن و میوانیم جی لگل منن ایرو جی مگو سرسالا ترت کردیه سالا نهمینه کو ام کتنه ام بحثا وی کجی بکن کو دوی سرسال دا دوی یا سرسالا نهمین دا کو گل خبرت که گل کی گرینگ او جی صادق یا سوزو چنلر اتیه بخیراتی سرچاوراتی مامسته هر وها مامسته ما تیموچین چویک olacak تیموچین هوجات بخیراتی سرچاوراتی قسم هندار olacak لگل ما مامسته چی بخیراتی خیر خدا سرچاوا سرراتی کو ام ایرو بدنگته به جدیوانا مال جزیره ام گو داری بکن علی جان کوچه جاتیه چی بخیرات علی جان سرچاوراتی فوت کسی که لگل ما فوت تیوتان برا خوشی سرچاوراتنه از حد دکم تماشاوان ایجا کو مگو صادق یا سوز uçanlar کو اوج خبرت که گلکی گرین که جبو ترت کردیه دست پیکا ترت کردیه گلکی گرین که بشک از دست بکم کو از حد دکم پرتوکی نشانی و بدم جبه کو پرتوکین گلکی گرین نفسان دیه گوتیه yok bir şey işte ki usanine ko pürtükaviye pürtükaka geleki giringe وقت بيجي وفاء apartman evji وقت باوي رومانيا تماشاوان ايجا evji صادق uçanlar ko evji romana wiye تماشاوان ايجا صادق hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. مامۆستا سادق و بەخێر هاتن ئەس دەخوازم دەست پێکێدا مۆتا دەست پێ بکەن نەها تەتە کوردەکەت ساڵە نەهەمین هونی دزانم کو دەست پێکە وەشانێدا کێدەکە مەزن وەدایە وێ وەشانێ ئەم دخوان جوێ دەست پێ بکەن بەلێ بەریان نە ساڵان ئیرۆ دەست پێ کرد و ئەس چۆن وان ڕۆژێن بەرێ ئەو هاتنە بیرا من تەتە کوردە وسا پێشوە چۆ وەشانەی وسا خورد بوو هەم جارێ وەشان هەم جارێ ناوەڕۆکی وسا خورد بوو کو بەڕاستی ژی تامێکێ مەزن دەدەمە لورا دەمە کێ کوردە بریار هات داین کۆوەشانە کوردی وەرەکردنجی ژارێ تەرەتێوە ئەم یەک کەلەجانێکی مەزن پێکانی لەورا ترکێژی تەلەڤیزیۆنێن خوەجی هەبوو لێبەرێژ ئالێکە ناونەتەوەی بە ژالێکی کوردی کۆوەشانێکی کوردی بکەژی بەڕاستی گەلک گرنگ بوو لێبەرێ بەڕاستیژی ئەو خەبەتێکی گەلێکی موازەم و مەزن بووژی دوێ هەیامێدە وسا چی بوو گەبێت تەرەتە شەش بوو و دوورێژی بوو تەرەتە کوردی نها O zaman biz şivanperver ve davê me şivanperwer ciwan hacore me guftugû kirin wan gelek xweş bûn ew jî ewan jî gelek bi awekî erênî lê nihêrî duvrê jî ev yek pêkhat lêberê ciwan hacorê jî me mixame dest bi weşanê neke lêberê gelek kesên hêja hem malê me hem seydayên me hem dengbêjên me hem hunermendên me civê ve nûlîfer rojîn kesên wisa ku di nav stranbêjiya Kurdî de cihekê taybet dikirin jî beşdarî bûn û bernameyên taybet çêkirin bi kelecanekî mezin têbîra min niha ew roj li wê pişt perdeyê zorî zehmetî hat çanilê belê ew piştê neh sal peydaş bû belê îro serê salê jî gelo peyamekî hêviyên serê salê derbarê 2017 de hêviye min hebûn ji bo aramî huzûrê ji bo aştiyê hêviye me heye belê ez her tim bi hêvî me ev heyama ku ev tê derbaz bin jî her çend ku awekê neyînî pêk bê jî di dîrokê de her awê tekrar dike ev çitên wisa li bir eser navê mirovahiyê li ser navê Tirkiyeyê ez gelekê hêvî derim înşallah tê awekê aramî adilane û xweşiktir çêbe înşallah. Temaşavanên hêja ez ê niha ez ê ok bêjin pirtûkeka dijî nîşanê we bidim ku mevlevî ayînên mevleviye ew jî Timuçin Hoca Timuçin Çevikoğlu ve Ağabey Nefsandiye ku ev jî wek bijin teza doktoraya Timuçin hocam siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bixêratin mamosta Timuçin wî dizanin îro ve salvegera terte Kurdîye derbar vê yekî dem dixwazin fikrê we jî bigirin. Belê bi rastî jî ev sala nehemîn derbas be û bi serkeftin weşanê xwe dike û gelek başî dewam dike me ya cevakî de cihekê taybet digire Kurdî daha iyi günlere inşallah. Ji bo rojên xweşiktir inşallah be hev re em hêvî dikin hemûkî civakê em hêvî dikin. Hocam malum Mamosta hûn dizanin ku ê ku we nazî ji xwe dinasîn lêbeleyê ku terte Kurdiyê ku we naz nekin hene gelo dikarin xala xwe ji me re bikin ez di wezareta çandê dixebitim 30 salin ez dixebitim û Türk müzîka klasîkê ez çêdikim taybetî müzîka tasavvufê ez çêdikim müzîka kevin ez çê dikim müzîka tasavvufê jî wek hûn jî dizanin Hazretê Mevlana Yunus Emre Niyazê Misrî Hazretlerî ji van dest pê dike û ji
واقع ما افكتن هاني دركتنا وتصوف مزن جي بقوتين وان جي هوبونه وبسلان سالان افيك بك هاتنا تشيبونه بطيبتي 2017 هان قالك جرينجا براستيجي دايك كرديجي هاتنا قوتن وقلت بكرديجي هاتنا قلت ملاي جزيري وك احمد خاني تاقز دوی هیامی دیجی موسیقی تصوفی به وان گوتنان که وقتی عطنا بستکرین جی هنه دیوان آنده مخابن لیبر ایرو ام جوان هنگ دورن ام نکار خبگه هنوان لیبر گد دوی درباره وی که دمرو لیکورین بکه خبات بکه وی گاوی یا کدوی ام بکن جی تلتا کردی جی که لسر ناوی دیتی دیجی ام دوی ام کردی یا بری او که عطنا نساندن او هلبستن حالت نساندن جی اموان ببینن ام سروان بسکنن اموان جنوب داخل هوله ودرباره فيه كده از على قدر دب امتى قالوا بكن لبري قاوي تشيكي دي باوين عين كي مولوي يا جرين يا وقت تزك دكتور ودابو لورا ابي هاني يا كمين جي نوصا بل درباره فيه كده جري خبطنا هذيك جبري قالك زور زحمت جي تشان جي عليه كي زحمته لورا افتين اصلا كل جارنا جالي بوبولير ومخابن جري بيش وشويه برهمي كيفن على قدر بون زحمت ويا كذا على قدر نبا مخابن hocam bu konuya tekrardan geleceğiz. Ama kıdisa kala ve mücadele bükün mamosta meyvane min Kasım Hundaroğulları mamusati dubare tebkhirati serçavarati sağ kuruşlar azmi ve musa malay ciziri ve projin magome bahsa malay ciziri kan jibako di ve projin divana da geleki hem dersade de hem mervat işte ferit tasavvufi de beje کو ما مستتی موچیج باسکر کو د سردما وقت بجن د پشت عثمانیان دجی دیوانا کو درکتی گله کی گرینگه گله کی مهمه تجی باسا ام دیوانا ویجه ام بخونه نصا بله ام دیوانا بخونه از خلق دو و استماع آر دو و است کره حاج مولانا حسینی گنده تاخلکا منای چیزایی سال 1500 هفته 1600 راحتی دنیای جزیره بیه tabi ser tasavvufi, astronomiye, meri vakta duhune meri şey dünya katı yani, ser tabiatı, yani teşe güzel bal keşe. Böyle. Yani meri zaf ser bisekine tabi gelimeji jibuy melay cizeyri zaf şey hastikin. Mamusa naha teseyid malayan. Ne az melay zikore melame. Zikore Hacı Mela Hüseyin'im. Da vak beje sıfatı ve vasfı te neger. Ne bu malay. Ne az ne bu malay. Jibeko mij medrese xwandi ejine bu malay. Tabi ailem melane kore Hacı Mela Hüseyin melay taxil kan Celaline. Doğu basti. Tabi medisa avana bayi med xwandin. Meli mezed kertin. Mamusa naha malay ciziri em dibinin ku mesela وقت بيجن تهسيرا مثلا مولانا جي مثلا تهسير مولانا فزولي جي فزولي قرتي مثلا مالي جزيري قرتي جبركو ديوانا ويدام دبينو كو فارسي هي مثلا فارسي عربيه Osmanlıca zaten jüye çaxı lisan İsabı tabi Kürdi işte de hay ama aglabi ser Farsi Arabi Osmanlıca yani. Baba. Te şekel berdesete demin yeki bu konunun yaka ser fırkati فرقتي بله سر فرقتي يعني جي مرتشا هفد دقته جي بوي عشقي امي بخون بكلام كي قلت متى چندان
فریاد جدا از فرقتی فریاد جدا است فرقتی خلنا کرین شفتاریان فریاد جدا است فرقتی چشم مدام حتی بشیر مزگین دیدم دم سهر شای گدام فریاد شده دی فرقتیم دم سهر شاه گدای فریاد جدا است فرقتی دنگت صعبه غلطه تشترازی به اف دیوانا ملای جزیره بنه بله دیوانا ملای جزیره مقام مدرسانه یعنی مقام زعدی روکیه ماشاءالله عرب كونه يعني اب وقت بيجي مقامات تركيا جميع مقام تصوفي مقام التصوفي نوصا بله مقام التصوفي دي ملاي بات هيجي مولوده وقت بيجي بله مولوده كردي مولوده كردي نفسها تدي او مقام اوجي تخواندري نزيكي طبعا اوجي نزي اما مقام از دخولم يه مدرسه مدرسه كونه يعني زين بس دنيت şeydik مقام از خوجي Kültür Bakanlığı mahalli sanatçısıyım. Öyle. Yani hatta desteği mette Ali Karidik'in. Öyle sahibi. Keke khası malata ama hocam şimdi mamoste naha bre sadık hoj mamoste ma Portekiz nişan da on Portekiz nevesinin ulvede do habromani noji hane. Hocam yazarlık nasıl gidiyor? Neviskari çava devamdaki Laura neviskari kare kubar ke zahmet كذا قلت كبدر كي بوريواند وش بوريوان سبيد بشكل هذا كويس نجت ما بكاري بوراميد سكنه قالوا شو دوام دك بل باش دوام دك براسيزي سنان إلهام كك أم دخوازن ويجي ببيربينن تاتا كردي قالوا كفكر قرناتو يكمين أو نهال أفغانستان أو لودر بيورد ك
و كي مي جورحه يبو وكذا كي مزن يجي هبو دوس ميدين جي هبون ينزيده بجلك على بعض نسي صارت بعد بيتر على قدار دبم بعض من جي موشية وديامن جمالتي لبلي امزيتر بديا خورة من مخابن جفي زمان خوشك زمان خوشك ام مخابن دور ما نمهين نبون جارنا جي مخابن وكي شهر كامل كو ببير بخن جي ام وكي نابجن وكي حاشا لي وكي وي ما بدركي نفسانت وزمان تركي جي وكي زمان دي جي زمان منحمو ما مسيما خوند كيك ما كيك موسى خوند بري وكي ما زيري وكي زازي مصري وهم كردي تركي عربي فارسي بجيلك او انسان لورا زمان حمو جرينجن وزمان كي جرينج او الهی پیگوتن جبرکو زمانی دلانجی بیاویته گوتن دمکو وستای ما گوت که من گلش فهم که داخلت نویجی من گلش فهم کرد لولا گوکو مالا بخو خودن هالبسنی زمانی کردی قلاسیجی وقت لوتکه ویا عصا هری بلنده وقلام قراوی دکنجی وقت فقیه تایران جزیری قال أحمد خاني دكنج أب حمو دناب حمو برهف كرني دا جي ملاي جزيري دناب چان دا كردي دا جيه كي قلق طيبات و جيه كي كور ورگرتيه و خدي آسا كي وصايا هیچ باوی که گشتی کو زمانی نوی و جهان و باشنه دی کشف کردن لورا جی تشت که تی گوتن سینورن زمانی ما سینور هش ما اف جی تی باوی گوتن مراد زری جی واکه و سینورن هش ما برفراتر که جی وجب عرفان اسلامی جبو زمانی کردی براسی تفکری که مزن دایه و مثلا براسی ملای جزیری او دیوانی گوا عمله بنیرن بس چهار زمان انسان فارسی هيا ترکی هيا عثمانی هيا كردي هيا بحمودنا بهفدنا وبهف هاتنا كرن تروجي حمود في كده بيكتين وقت تشتكي برهف كرن بيكتي جوان باورين دن جوان چاندن دن وقت بوية اساسي وان پخته وان زمان كردي ده بعربي وتركي ده جي مقام تركي وصايا فارسي جي وصايا باوك فرهنگي ده برانيا وجراني كي هي السر وان زمانا وإرفان اسلام جالي هلبسي بقى هات قوتن جي حموس وفيا نهان جهمان جادي بتين جهمان كوكي بتين وحقوق براتين بروان ده هي نيازي مصري يونس امر اشرف الرومي وهكيفان جلك زيد حضرت سلطان عبدال وجلك وكيفان زانين وكيفان به همان زمانی خبر دادن داخفن زمان هر چند جدا به جی او دبیجن رابط دبیجی تگوتن و سروی عرفان جی مگلک نصیب نوالتیه محاول داگهیم بن لیبلی مخابن او باشی نبو دجیانا مدر جیانا مدرن ده مخابن اوی آنه باورک مدرن سر رومانی من حول دا و از خبتیم اما قال اویجی بکن جبو رومان ترکیه مدرنی بکن هم دخوازم برز تیموشبان ستموچینم گلک شیوه هنه تگوتن گلک طرز موزیک هنه ما مسلم قاصر روزای کر گلو موزیک تصویری موزیک دین چه جدا ده گلو نه براستی جی چه که صادق پاسکر جی زمانی که هی و اف زمان جی دنبه ده کردی به فارسی به ترکی به عربی به همو جی هنه یا گرینگ اوکو یا گرینگ واته وی یا تصوف جبو معنی گرینگ دبینه و سر سکنه د موزیک ده موزیک تصوف ده جی و موزیک دین ده جی جبو وی زمان لگور وی زمان اتمسفری که موزیکالیته پکته نها حضرت مولانا سال 13 هنده جیا گوتن حضرت مولانا 2013-2014 هن و پیش ویژیده و کوهاتیه و هاتنه بسته کرن چه کرن یونس امر سال 14 هنده هاتیه جیان رحمت کریه جیا رحمت کریه و جی وک پرسنتان عبدال جی سال 15 هنده سال 17 هنده جی نیازی مصری هیئت توفات ترکیه ده جی کوک کسی گلن گرینگه
ده همان سال ده جي هم ملاي جزيري هي هم فقيه تيران هي هم احمد خاني هي بكردي جي اوان متصفي مزن گوتنه ورسل ساكنه دمه ده او یک درباره وان ده خبات نهاتنه کرن و حتی نهاجی لسروی که جیانمه چاندی ده انگو جیانمه مانوی ده mal olduğu söylenemez. çok utte gotum biji nebuye lebele el serve perd sakinim Onun bir de müziği var. o müzika ve ki heye bawe ki ritmi müzika ve heye ev gele gelinge ev müzika ku ma amjadikin müzika mevcuda gele gam serve besakinen emri koli mekan ve icra bekan serve fikri xwa bin zaman besakinen ahmed khani demek van gotanan god ve gave müzik ki bu gele qala ve bekan o serve müziki besakinen yani malay ceziri demek gotanan van gotanan زمان جی موزیک علاقه داره ها بقول موزیک چه بقول کام سروی که بسکنن دلو ده تری نه مقام جی هر وقت طرز که شوی که سروی اندرومانی وان هنه سروی که او کسی هو انسمانا لیدن بجنن جی هنه و آوه که وی هیا و وگوتنی که وی هیا و چانده که وی هیا دوی روزی ده امی چانده نبینین ایرو ده گله کام سروی که بسکنن می مثلا می نه که تصفان مدن ده ما ام بنیرن ملای جزیری احمد خانی مقاله وان کر يعني يونس امره جاري تصوفي و نزي تصوفي او جي قالوا نزكبوني كمان هي همان او همان امريكان قال نزكبوني بكن او همان كشبو دوره نابروان تو جداهي تنه يلا نرخيوان يكن ورسر هافن هاف بارن شو قاعد يجي جو تصوفي جالي واتيف قالنجا رسر تشت 90 ساكنه چیز ما بيجي بيجي اساس خود همان ودرابچه سروي که همانن yani bir kıyas yapılacak. Ve hakikom havrokinne ki bikin fakir Tayran o Yunus Emre nezi heaven gelek dişben havedu stila wan dişben havedu o jehela garoki ve ji tmavedu ja sembolizma bun wanji hamane tabiat sembolizmi sembolizma tabiatı o gelek şali din ve gelek semboliz hamanen malay ceziri ve niyazi Mısri ve Mevlana dişben havedu jali irfan ve vahdeti kurahiyawan ve o gelek gringen gelek dişben havedu gelek kuren malay ceziri brasiji ve okyanusi ki mazına bahri ki mazına yani umman yani ve ki ummane Öyle bir benzetme yapar Hazreti ve şibane gusad ki Hazreti Mevlana dibece ve her ve baivane ve her yekşi ek وهر كمان شكريه همان دبيجه احمد خاني جي daha fakir tarafı نيزي جالي فقيه فقيه ايران و دشباوي جالي و نيزي بيه لورا زمان وان اولكي حفار هي زمان اولا اسلام هي اولكي حقيقه هي شي مثلا جي هي جبلي دي اولي و جي او نيزي بنا مثلا جي هي باوكي نيزي بنا كي متصففي هي öze yönelme. في او جي او خول سر اساس سر بورتي ساكنن بخول بيو علي بدن لورا حموج زمان عينيه قستوان عينيه ممستا ام جي و ام دخل شكل دي جهداري بكن او جي فتريك ما اماده كري انها نيازي مصري هذه نيازي مصري وقلتي او ام جويك بوشين دوره او كي هم صالح حفظها عند هاتيه شيكرن او جنها موزيك تصفوا فيها صالح حفظها عندها
مشاطه حسنا ازل چنگال زلفان تابدای دا عشق بیت پل پل قلب ما پنجلا بدای دا عشق بیت پل پل قلب ما پنجلا حسنا حبيبو لطف يار آويت دل عشقا خدار لو قلبي كل شي اختيار وحسن او عجاب ضاي لو قلبي كل شي اختيار وحسن او عجاب ضاي من دي سحر زلف دمست هات سماء إحرام بست چون سجده يا خال بقسل وحاجبا محراب داي چون سجده يا خال بقسل وحاجبا محراب مالتا و مست دوساوی تج دیوانا دیسا مالای ملای جزیری زیری بله دیوانا ملای زیری بله مست نام باسی مگو مالای جزیری وقت بیشتر تأثیر که گلکی ماینده تأثیر گلکی گرینگ دایه وقت ایکول پی خواهاتیه یعنی پیشیاوش مثلا مولانا خان پیشیاو یا شیخ نهری هبیه شیخ نهری هیه بله شیخ صنعانی هبیه بله ساده بدی زمان بس آوردی که دبی وقت از دیوانا ملای جزیری دخوینم işte Şeyh Sen'ani dikeve biramın. Tabi evana daha beriyavan evana cihebune. Tabi giş hevdara zaman Osmanlıca yani metezedisa bahs kir ya hersi zaman tevhev Kürdi işte bir amada kirne çekirne yani. Tabi beriyavan ji Şeyh Nehri Şeyh Sen'ani cihebiye beriya Malay Ciziri. Mesela divana Malay Ciziri ev medrese yanında cihatiye kondun. Tabi medresede hatiye kandını ama lisanı aruze, çera aruz vezni aruz geri merif pır bukhune mesela fakik nikare beje.
گری طالب و حتی بر مختصری بخونه کیوان دیوانه çünkü levze zaf levze Kur'an'ın yani. Ne mesela taş orijinalları konuyor. Orijinalay beri orijinalay. Orijinalları bu via var beri. Baş ne xarab ne bir şey falan ki. Tabii yani Kürtçe belki lefhem mekin ama ye Arabi xandun Farsi dizan lefhem dikin. Ama gelimeci lefhem dikin yani hani lefhem dikin. مالای جزیره دیده ما مستر بخوش جزیره خلق جزیره بله خلق جزیره چه وانه دیار بکری جیل حسن کیفه دیگر درجه وقت پرورده جلوه tabii دخونه جلوه داره علم عربی دخونه yani tabii alim ya emxolami yine tabii hatta nugamara ev kültüra hiçtiye mzafle müteşekkirin مثلا لگور لیکولین انت لگور مثلا جبکت دیوانا ویدخوینی لگور تا مثلا تاثیر که یا نزدیک یونس امره یا وقت بجن یا مولانا چیزا تاثیر او زیاده تره مولانا زمانی وانا عینیه مولانا فضولی یونس امره جلالالدین رومی Ama tabii zamanı vana Farisi Osmanlı yani merv şerdi tesirdi be. Methit kanımsa mesela hala methit. Tabii güz methit Xuda. Mesela bir dilber ama dilbera yani ya aşkine ya Xuda aşkı Xuda yani. Badem de bir mesela şarap ev şaraba cennet yani git tasavvufiye. Git şebal Xuda yani. Böyle. Ev dedi تصوف ده او چهار حبدري هنا شريعت هي او طريقات هي مغفرت هي نفس او حقيقات او الجور فان تشتاج دي نفس هذا نفس مثلا عشق كو تصوف ده عشق خدايه نه عشق يا عشق مثلا از ها بالكشام دكشينه از مثلا astronomi dike teda basa yıldıza basa zühre dike bu çaxi çıqadi zanne ev yıldızı asiman navion zanı bu ne böyle kevşavan kiriyej. Mela orada ki gotiye. Böyle. Nasıl kiriye? Dedi şu belki medreseyanda mamsa peşya ko ev Nakşibendi ko hatın. Peşyavi da medreseyanda dedi ev وقت بجن درسين astronomi hebun dersin endeziyariye mühendisliğe felsefe hebu matematik hebu tıp hebu mesela hayatul hayvan medresede da tamam biyoloji. Basa biyoloji etki yani. Böyle. Elbette Seydaji burada perverde de be o her vaha divana xodeş vanajı dinlesiyle yani. Zaten eva merv dukhune tişteki balkeşe haşe merva seri merva tişe yani. Merv tişteki acayip yani. Dive merv bukhine yani. Merv bukhine merv bizan merv açılbeje. Tabii. Merv bizan be çilbeje yani. ومستعملاتها وبدنجتها مديسا قدر بكن جمالي جزيرة ما مستا از حزدكم جاوجا از أوصورم تيموتشين هجم şimdi مامۆستا تیموچین ناها د تصوف ده گلک بویش هنه گبکم قرای بکن چار دری هنه تگوتن جا مامۆستا ایمان پاساوی کر دری شریعت دری طریقات دری مغفرت حقیقت هیا و مقام جی هنه آداب هیا ادب هیا و دری احوال هیا مقام هیا و گلک مقام اخلاقی گل مقام دین هنه و گلک آین دین لیدر که پیش شما دوام تصوف بنیرن جور به جور گوتگی هنه وکم میستیک هیا مثلا میستیک دباز جوان بون از بریا جوانی آخوان مدگو میستیک جمیر هر تن باوی که خریستیانی جاری مساویتی جاری جهوتی دهات بیرامن او یک بو باوریا وان دهات بیرامن لبر گوام دنه هر تصوف میستیک هیا موزیکاوی هیا و جوان هونجی hemen dünya geleneksel mistik müzikleriyle ilgileniyorsunuz. Uluslararası mistik müzik festivali. در هنر ین فستیوال موزیک یا میستیک نه یا نمتوینه دیگه میستیک چیه؟ Yanlış söylemediniz. براستی ولی شاشی نگوت با میستیک براستی جی پیواوی یا میستیسیزم پیواهانی افتگی هانی جالی سریه یا برب سریه چون تنت تصوف تجنب اسلام و علاقه داره جهمو باوریا و جهمو اولان و همانویه هر تجد بروی که ویه هی جاری میستیکی و کسین کو میستیکن جی جبری و تجد خیاجی لپشتا وی دنه هرن لپشتا وی باور دکن نه روی باطنی وی باور دکن و سروید سکنن بویر علاقه دار دمن و دخوازم بگه هنه و داره دمکو کائنات هات خلقاندن جی جوی دست بکری حتی وی گاوه او همو اولین کتابی ده همو جاری میستیکی ده جی همو اولان ده و ده میستیکا اسلامی ده جی همان تشت هی میستیکا اسلامی ده جی جوان تصوفی تگوتن تصوف کار تگوتن
dinin de inanışın da de öyle de jid bavariye de ji ne leser ruye ser ruye pişt perdeye leser ruye leser sırrı pişt perdeye sekinin ve havdun habgine ve de levra tasavvufkar ji dibin mistik zan mistik çeke vusan ku görünenin arkasında de pişt perdeye besekinin müziki ve deri ben o jive avi müzikin ku ver alakadar duyji müziki mistike te goten mesela gel xoşi ke jari mistike ve ji az rast naxwa zanım jali koke ve esası ve waha çeydi bu zaningi hede ji dema ku serdani me çeydi bu em çona mizgata çuan terbeyan em çona kilise yan kiriştan ji lwe deri ve goten hava ki mistik heye yani hava ki sırrı heye goda sır derke ve holi vata ku derke ve holi bilend be o havaya mistik vi avete goten bu mamosta derbarê we de jî veterek heye em dixwazin wê jî temaşa bikin mamosta sadik em dixwazin bi were biaxifin meqala mîstîkekên hûn jî nivîskarin niha hûn jî dema ku hûn dinivîsînin jî meqalekên Malat Zêrî Mevlana ew zimanê wanê hevpar heye ji hev bandordar bûne Ehmedê Xanî Yunus Emre bi hev re bandordar bûne ji hev û bi zimanê wan jî nêzîkê heve gelo bandorekî wê wisa heye em jî ji xwe ji wê derê bandordar bûne û edebiyata hemû ya Tirkî Kurdî Farsî Erebî hemû ji wê derê hatine İbnî Farid ji wê derekê hatiye ji zimanê Erebî de ji eşqa evînê ji îrfana îlahî jî herî baş aniye ziman helbestkevan hêsay Ömer Hayyam jî bi amana wê ku dibên wek avaxwariye li wê derê ew sembolîzm e لبل او شرف كجرته قوتن او آوا جنته يجرته قوتن حقيقة محمدية او راس او حقيقة ببخوارن او يعني زيتن دن وكوين او مرشد كامل يجي عارف يجي هسته يجي مرهانة كمدرسة ام حمو سمبوليزم كو بكارتين حمو عارفان از باندوردار بون bir roman yazmıştım. Mahmut abi min nivîsan navbarê Garok ango gezgînê min Portugalca nivîsand bû û Hezretê Muhittin Arabî jî derbarê wê de sekinî bûm û Malat Zîrê jî bandordar bûme her wiha hemû medreseyên Kurdistanê hemû medreseyên Kurdî jî ji wê me bandordar bûye û ew jî ji wê derê bandordar bûye wê derekê girtiye Hafız Şirazî Sadî Şirazî tabii Eben hani hemû herî zêde ku ji aliyê malbatê dayîkan ve ku bandor mikiriye jî aliyê hem welatiyên bajarî ve jî zêdetir ku ez kêfxweşim jî Hezretê Niyazî Misrî bandordar herî ser min çêkiriye îlahiya ku tê gotin Hezretê Cezîrî jî ew ku herî zêde pêre eleqedar e jî ew ser wî ye ew nêzîkî heve ew jî kesekî gelekî mezin e gelekî hêje ye Niyazî Misrî Hezretlerî di jiyana Malat Zêrî de gelek hûrgirî em nizanin lêbelê biyografî gerek were nivîsandin hayatlar da benzer. jiyana wan jî dibe ku bişibin hevedû Mısri biraz daha ango Misrî dibe ku bawekî gerek mezin be lêberê ew dişibin hevedû Nazım Hikmet jî ango kalê wî jî hemana wê Nazım Paşa Mevlevi ye Derviş Mevlevi ye û halifesi. Halife Mevlevi ye Dede yani. Nazım Paşa. Ondan çok etkilendim. Nazım Paşa yemi gelek bandordar bûn û ji wekî mûrûdekî wek dergeha wî çûn ber dergeha wî û ji wê derekê me get û çûn derbarê mizgeta Agayê de jî helbesekê wî heye û hewayekî mîstîk e li wê derekê jî heye li wê derê jî edebiyata me modern de jî ev heye û Turgû û dîwan nisan nahat nisan tevhîdek nivîsand Susuzluğa diye bir şiiri var. û helbesekê susuzluğa nisand ki helbesekî Kerbelayê nivîsand û Şînekê nivîsand Bizde mesela sosyalist Aliyê me de ji aliyê sosyalîst an jî atayîst helbestên ku tên nizanin jî ji vê bandor ji vê çanda me bandordar bûne û Yahya Kemal jî ji xwe wek Refaî şeyha xwe ji wê derekê bandor bûye û ji wê çanda Balkanan wergirtiye û tasavvuf xwe li barê jî heye bi hemana wê jî Hezretê Mevlana jî bi hemana wê bandordar bûye li ser vê yekê şey yazmış. Dolayısıyla bizim Lewra jî tişê ku bandor nebûne tu kes tune ye herkes bandor bûye lêber ê ku nebije jî ew nizanî ku haya jê tune ku bandor bûye yên hemû pêşî jî yên hemû kesên din jî ji bilê hişmendiya kolektif harîce ji bilê vê hemû jî ji wê derê wergirtine û çapkan ji wê derê deme ku şerab were gotin jî tenê ne alkolekê ku serxweşî çê dike na her wa İbnî Farid vê kê dibêje ku em dema ku serxweş bin hêje wê ji tirî çê nebû dibêje ew serxweşiyekî ezelî ye
دست خود اوج حقه هاتیه دم کچ می حس بگه جوی هاتیه دم قرار خودی بکه جوی داره بگره ان الله انا الیه راجعون دم کو ورا گوتن وی گاوی او گو حس بکه جی رحم مجی و جوی گوشت حستی او بدن دم کو او سوی رح جان او کو جوی داره دده جی او بهنا رحوان جی دم کو ورا حس کری جی او حمود درد کنه هولی و شبه جازل سوزم او کو جبو خودی او کو نز نربه و ما گوتی جی او سوزم جوی داره جی او او کو حس کنجی عارفن و دم مرد جی او یک پکاتیه و او یک چبویه و ارشاد او جی ارشاد کریه و وی او ارشادون پکاتیه bir sürü bestekarlar گرگ هر بس وان جی هنه هر بس کار جی هنه دو حیام ده گوتنه و تصوف على قدر بونه نها بمر جی حافظ بود محمد افندی هي گلشن şeyhi هي de var. Tabii bunları da anmak da lazım. ام دریم وانجی ببینن و قلا وانجی بکن قلا مولانا یوسف امیر پیتوتان عبدال گفتم قلا وان بکن دوام وان هل بس کارنجی ببینن دوره همی هنی شریکن گوادی جوان پاس کرجی اف گوتن به حکمت موزیک وان هیه ده ایکو و موزیک کش بکه درخه هولی جی ام جوان بن بستکار دی گوتن و کسی کو بستکار بخو خوب خوشیناک و حکمت موزیک داده بیشه واته موزیک واته وچید که اما هنوز وی آویته گوتن عالی شروع داده و گله کنه Hafız Post biraz. یا جی حافظ پست کن بر هماوی مگهداری کر نها گوت گوادی معانی زمان جی نیاز گوتن نیاز مصری اما همو جی براسی جداکاری هنی جداکاری انگر پچو کنجی دمه ده پیک هاتنه و سیاسی بونه جداهی سیاسی بونه بل اوی هنی سنینه ده اساس خود سرواته و دواته جی همو گشتیات جوا کده یکه اف جی گرک چگه گرنگه ما مستمین سا قلاوی داره بکنه مثلا بیسکنن وقت زانین گرک مقام هنا كردي حجاز مقام هي ومقام كان دنج قالك هنا ومقام جار جودا هنا دبرك من ودري ام دخان بوترك وما هي النوايا الهيه هي همد افندي حضرت لي حافظ بوستون وحافظ بوست برهاف كريم دخان ويكي تماشا كين قهدار بكن
ولی تماشاوان هجا ایرو یکی چنیه که ایرو سرساله و همیه پیروز به و هر وها ایرو سرساله ترته کردیه جی که امکتن و سالا نها مگو بیا پیروز به مباسا صحبت همجی نها لگل هم ذكرنا ترتا كردية أبناء صلاة بعثوية كيكر لقالك زحمتي زوردارية بزحمتية بس بكربو نها جيشتنا أصدقاء الحمد لله جتنا أصدقاء قالك باش ومجارمجي هروها موسيقى تصوفية موسيقى يا أو كسين كو د مدرسة عند بجيانة أو مقام كو نها أم دخوينين مقام كو نها لدنا موزیک دانه ام بحثوان شخصیتات کن او مقام چنه بحثوان تکن که من هم بحثا مقام به یک کردواری بکن او جی مقامین که سیمولتانه چه بونه ما مستقصم اما بحثا وقت بجن مقام کردواری را تدی او دنگ به جیام هیه مثلا مقامی که د پیشه برنامه تخوند و مقام مدرسه ابو مقام تکه هنه یه تکه زاویه مثلا یه مدرسه tabi مثلا مقام جی تشتکی طرف الهیه yani lisan-ı Avrupa'yı dibin spontane yani hukuk şeydike yani kesi hılnade mesela embejin tabi memleketime serhade Avdal Zeyniki dengece ki pro cudaya Avdal cidden heriye mesela Timurçun Hoca serte çekiriye yani vezni üdenheri sanki bir kalemi gu vezni herde digre yani ama taraf ilahiye yani mesela Melaci sabiye Melaci Zeyri Ahmed Khani hem ji niviskar yani hem felsefe hem jin nefiskarı. Tabi evana taraf ilahiye yani herkes nava Mimar Sinan, herkesin navi Sinan ama ne kadar camiayı bir şey ki yani. Ev taraf Xuda da dayına ka Xuda yani. Ama usta em de Kurdi da dibinin dedi makam deng beji yani. Beli. Makam deng beji bir prani ser lorine yani ser o bejin eşu jane hatiye gotine. Beli. Em dibinin ko mesela de wan makam da wan strana em dibinin ko mesela jin بأغلب jin mesela ve أوكي بيجن يعني ومزيكا ونفسانية وغوتية tabi أجبر كو إيش وجان قالك دكشين الجن مقام كردي جي مقام قالك مقام اللوري هي أبو تدوجي مقام اللوري جين بيجن دقرين مقام بنختي هي مقام جزيرة بوطة هي مقام ديشتا موشي هي مقام سرحدي هي مقام بنختي هي مقام بشيرية هي tabi orada جي مقام كردي جي pergelekin yani tabi ev makamı medrese civan cudaya ev makamı ki dine yani ev ji kurdevari tasavvufiye بله یعنی مرد دبینه کو دناو وک بجن چاندا کردی دا جبر کو مثلا بنخت سرخط هي لإيران عراق لسوريان هي مصر إيران هي تماشا هي ساعات خوش يعني وقت بجن حرمك يا أناطوليا يدكو إيكو أم بجن جلد يادجين نتاني مثلا كرد فارس هنا تركنا عرب هنا عجم هنا يعني أفاناش خورا زمانكي كو خب بدين فهم كرني نفس زمانی کی کو اوه هنر خو بدن پیشکش بکن وان وقت بجن وان مقام اجی درکت نبوه tabi jüye avayı da ki mesela ne gaz kurdevari dukunum birayme Türk vaktam temaşa etkin yahut bir ciger ama şevti emizan çidbece ama makam jime tesirdi ki çünkü Avdal Zeyni ki sizam ser makama sekiniye gutiye ez benrim herkesi bir ezden becim ama kes olan makam aleyna makam zaf önemli yani makam teşekkü cüdaya bele de tasavvuf edeci de nav müzik edeci o Kurdi Hicazcı makam ki ko o ji bu nizik be tarzı ki be şewe ki te tabi asas lisan-ı me Kurdi da tasavvuf ama da müzik tüm cüngüş heviye cüngüş Zeynel Abidin heviye makam yani Kurdavari da makamı zaf enstrüman tın sadece cüngüş heviye bele o şu dengbeji ne heviye bele mesela de tasavvuf edeci o ne dedi ne nizikir denge insana nefse qirine insana asas cennet yani asas müzik abi ya cennet ya denge ezeliyetti ne cüngüş aynı sana ama ne daha insana daha zaf balkeşan insana dikişine nerede ki yani bale او خدای خو از نه گذارید کم
وقت بجن رمضان تبينا مقام تبينا cennet dikeve bir amerva. Makamı cenneti. Ne? براستيجي مقام كي جالك سفكه هناك تماشاوان جا هناك وقت بجن البوم لقال دسته مدن كو اف وزارة چاند و توریسم یا ترکیه کو اف مقام ین تصوف به وقت بجن واناجی بر هفدو کرنه اف نها ل وقت بجن مارکت انجی تنه فروتن دیم hocam satılıyor bunlarda. Evet. Tene frozen. Bele. Evji به مامۆستا تیموچین وان خدمت کرنه کو و موزیک جی ل همو دنیای جی دناسی کو اف سیدی جی یشوانه کو ل جبوكو تركي في مقام ايكو دروي ولاتن في مقام جي فير ببن ددا افندي جي اف جي مقام كيويه كو مقام يتصوفنا ام مجارمه جي هوا سر في كي كو نهانه بس هوجا شم صادق ماموس صادق ام اللي قال الدوام بكن böyle bir şiirsel bir şey dinleriz değil mi hocam? Eyvallah. و داويد ام دكارن وك شيرك وغوداري بكن نوسا نها لقال ما مسقاسم بحث حجاز مقام كرديكر كو هرمكو ام دبيجن ميزوبوتاميا جلك قوم ملتين ودتشين وجلك ايش يمجي هنا لسروان اخان ما بحث نيكر كو haykırış olarak en yakın Kasım hocam cennet dedi. Vaksimar geliyor diye. Ya her neze insana kuma musak Kasım şiko dokunabilir ama bir iki cümle arz edeyim. Cidden ge cennete. Az dikarim bahsan tiştan bikin vergara ve kitabı İngilizce ji haya. Em ji Hazreti Mevlana ji tizanı ku ney buha kamil buna insanana. İnsan liser haft esmain ilahi perverde debe. Neyin 7 deliği var, içi dağlanır. Haft kulikin neyi hene. Hazreti Mevlana'ya atfedilen söz var ya. Ev gotuna ku liser Mevlana te kotuk. Te gotun ez khambum pijiyam u çebum. Yandım. Hatta de beje şavutim u şavutim. Ezdeki Mevlevi heye min romana bir nibisi bu. Beasri kha je Kayseriye. Zaroka ki Hristiyana beasri kha. De beje min txavna khoda Mevlana dit u روحي خا روحي مش شوطان وبشرى مسلمان دبا لي بوي عشق الهي حمد دلوي شوتي بشرى جرى قوتنا مولا بشرى قوتنا مولا ددا وبشرى قوتنا ينار ددا وبشرى جرى قوتنا يقن ددا لورا ني لسر فان سمبولان saf bir şekilde hakikaten bile gelmez. Niye? حقيقة سمبولة بهر أويتام نشان نادا لورا حضرتي ملاي جزيري لسر حقيقة بحثي دكا. Bizim bu diğer kültürü aktardığımız dil aslında şeydir. أو زمانك وأم كولتورا دين بي ددن ناسن لسر آگاهي تكرن. Kategori ama marifet. لمعرفة وحكمت كو وجه نها بحثي كر أو وبحثا شار دري وشل مقاما كر وروي معرفة وحقيقات راس مروف نكارا بين الزمان أو لسر سمبولان تيفادة كرن دبي واردجي ني جالكي جرينجاش خو بسبورة بيتشتي برست متشينا أمج وي ببرسن ديسا كردي حجاز كار قالوا تاكيلك بترك كردان رهيا ما مستهيا تاكيلك به براسي نينا Bu biraz teknik bir şey. هنا كي تكنيك مقامك كو أمد بيجن uşak مقام عاشقانة perde ki düyemin heye ku emşehre de bejin perde uşakı. Peki hocam lafınıza girdim. Bir şekilde sere de sekinin ku jere de bejin makama kurdi. Mamusa jere de bejin usula kurdi. Esna bahsa bedikim makama uşakı. Buradaki ikinci derece olan
perdenin perdeye diyemin ya dibi var da ku hevalin men müzisyen baş dizanı ku hani zeditir li seri dissekinin dibişin makamı kurdi Arif Bey 1885'te vefat etti. Hacer Kebe 1865 da vefat kiriye ku ve ev buxa ev makam çekiriye le tu alaka ve makamı bu kurdi ra nina le usule ka kurdiye Laura te mane ku Hocam elinizde bir şey yok. makam kenezi kurdi te deheye Bu hangi makam? Mamusa te tişteki buxuyna Hazreti Mevlana neyle ilgili beyitlerinden Efkijan makama minnaha li beytin Hazreti Mevlana meyzand maneviye dinle neyden diye başlıyor. Mevlana mesneviye Mevlana dibeş be despeka jine guhdari bike despedike u dibeşe ka guhdari bike bahsa çedike Veznefiren merduzen nalidend. Diyor ki onu kamışlıktan kopardıklarından beri benim iniltime kadın kamışan Türklerin sermin jünümer herkes giriyen ev taybeti ser hatına dünyaya bir sürgün yeri olarak görülmüş mana ehli tarafından. Jali ehlin manaya ve dünya cihaki sürgüne hatiye ditin ve kuji xwedê dürketinek hatiye ditin. Levra ney dinaf metaforeke bibi abayı de. Ta beguyem şerhi derdi iştiyak. Diyor ki bağrımı Dibeşe parçalasınlar, delikler açsınlar. bela singamın parça bikin ayrılık acısını daha iyi az anlatabilir. ve eşya cudabune ve aşka cudabune baştır ifade bikim ku liser neji ev kul hana dibeşe tasavvuf dediğimiz şey belki de daha geniş manada mistisizm ne dediğimiz şey bu. ev tişte ku em dibeşin tasavvuf u mistisizm eve dibeşe ne amreke müzike ev ji sembola kamil buna insana insana ki kamil çava çedibe Kiri pası pislikleri ev uzaklaştıracak. qrejiya dibe ve qrejiya dinav xoda Bağrında delikler açacak. درخه و او ایش کودکشینه دوی لسر سینگاوی قلان چه بکه و بوی آبای دی بوان ایش کلان کامل ببه نریناوی آل سر جیان گلکی جدایه لورا حوجداریا ما ببه O هیا kadar farklı bir anlam var ki. ما مثل دما ام لدنرن معنین گلکی کور تیدهنه نها ام شینه متافورین معنین چاوا دردخن و حتاب کردکه بله تخازم وی تشتی بیجم Hasan Harakani Hazretleri Hazreti Ebu Hasan Karakani de sala dahamin de vی تشتی de بیجه de sala dahamin de Hazreti Yunus de بیجه Hazreti Mevlana de بیجن de sala pazam de Pir Sultan Abdal de بیجه de sala hafdan de Ahmed Khani de بیجه Malay Cezeri de بیجه Niyazi Mısri de بیجه İro cihana ku dibêjin ya giring ela ku dinleyiciye ulaşmak. Eyvallah. her tim kesên ku dibêjin hene lê divê kesên ku lê gudarî bikin hebin. Demet dîsa Makamı ev ki nasıl makamı ye tasavvuf ye tasavvuf ye medrese ye medrese be. Jiye divana malay ciziri. Divana Melay Cizeri ye medrese yani. Bekerim tamamdır. دلبری سردار خوبان از نظام آگاه هی به حبس و زندانی اسیر و گرتیه درمانده ده حبس و زندانی
اسیرو گرتین درمان هیه گرتیم مایمده حبسکی گلو مهتر بگید جارکی ناویم بینید پر سوابک زیده جارکی ناویم بینید پر سوابک زیده مهنتوی حال اسیران کلمیران ارزکید ببیتن پرسیل من لو پربوی رحمو شفقید ببیتن پرسیل من لو پربون رحمو شفقید تنقل الدنيا بمعناتها وما مش جواب سترنا وقت بيجن موسيقى كقالك خوش بو معناتها وقتش ترازي به تماشاوان جام وقت بيجن ما سبيكر دجي قوتو ولا كسين كونها تلفزيون خويا وكلبن هات نسر اكران ترت كوريرو سال وغيرها يا ترت كرديه كو نكتنا سالان نها و پیروز به سال واژه پیروز به مساجی واتن از مساجی و بخونیم برای فیسبوک مساجاتی علی ماکو گوتی سلام از تاجدین لإيران جبو ترقينا كو ترقينا لتركيا اس پر خمگين بون مالتا و براسيام جيب خمگين بون جبال كو سيونه كس جانا خوش دستان 65 کشی بریندارن تماشاوان جا هری داویجی وزیر کار نافخویی سلیمان سولوج و دافیانی دابو چاپمنیه دستی دستان علی ماکو مالتا و از شهر یک بخونیم جبال كو دمام برا ما مستمل قال منن ام بحثا موزیکت کن بحثا تصوفت کن بحثا موزیکا کردی و لگل ایرانی یا عربی و ترکیه به چه تاثیر نوا هفدو هیه بحثا الهیه هم دکن بحثا عشقیت کن محبتت کنم لتویت رجی گلا زوزانا شانده گوتیه داویه هفته والله مالی رازانه روش باش ورا سرساله وی همیه جی پیروز به سرساله تجی پیروز به گلا زوزانا شبر کو سرساله ده کسی کو درنگ رازانه حالیه درنگ جرابه بند دسته تصاحبه پر یا واتساپ جی مساج هاتیه از واتساپ دجی مساج که هی از وجی بخوینم ملک دمیرال güven günde güvene jmuşe gotiye eser keftine jwarat khwazin malat ava melik demirel de set sahibe kesin ko bu khwazin peyami xo mesaj xoş bişinin da ya haftiye tele.net.tr bir ya e-mail
فيسبوك تويتر جي داوي هفتي بنفسين بشينن اجي بدر حمود دنيا بلا بكم مانا وعوضا از بجم ايكو كسنكو تويتر mesaj şandire yaji mesajı hoş muna şandire. Hocam şimdi geldik. Mamusa emnaha hatın hediyetin daviye bernameye hoşxo me bahse kir tesira müzika tasavvufi u me bahse neye kir me got ev tiştin gelek giringin u me got buxa hen bingihin tasavvufi evin hun hem li ser tasavvufi doktora kiriye Mamusa ve dilekolinin xoda ببیرانینه ve cudahaya gelo şu müzik şurada da varmış ya da farklı bir yerde ve varmış tiştek kod gelo em müzik durda jihabu tesira ve behavre habu bele brasiyev gelek balkeşe Uluslararası Mistik Müzik Festivali ile meşgul oluyor. Le Konya'yı az her yerinde mesela tasavvuf festival müziğe namla tevai alakadar debim tasavvuf bes ne la Anatolia'yı hiye le her derece cihani hiye le hamu haremin ku Müslüman lehene müziğin tasavvufu yani cudahana dama emşider ve demezinin naşibin hevdi dama emle Pakistan demezinin şevazeka kavali hiye de sala sezeminde dert ve denav dervişin çeşnide ku nihal cihani gelek navdara dama le Afrika'yı demezinin benave mayo gravek hiye Arap denizciler. Desa sala pazda mehinde keştigerin Arap Müslümanti bernavedre u ligel beji çanda tasavvufe bernavedre u libedre kültüreke rufaiye çebiye. Helbet mecz olmuş bir yeni bir bir babariyen beriyen vedrere bir müziği var. تبلي و موزيكك ويدري هي نها ون لأفريقيا دمزين الجرابك بتشوك hayatın müziği Pakistan'dakine yahut تصف موزيكك تزافوف يا ويدري بهن آليان جلك دشي بموزيكا تصفوفيا باكستاني آن لأنادوليا كمن بري بحث كربو أب معناه موزيكية أوجي لأردنيغاريين جودا ودناب ملتين جودا دا خو نشان داده و اف یک جی هر تم من کیف خوش دکه ما بس قالوا تشتكي وهي برستمشين ككتمشين بحث كر tabii هنرمندن كردهاتن فestivala Konya'yı beli rasta Irak bölgesinde İran لحرم عراق دناف جواكا كردي da بتايبتي eğitim yolu vardır. Mesela o müzikler tasavvufa kadri haya ev hemanin dinabu ve tasavvufe de geleki balkeşin vak ambejin le Afrika'yı le Asya'yı dur gelek dişibe müzikavan derim. İran, Tacikistan, Le İran'ı, le Tacikistan'ı, bele le Afganistan'ı. Biz şey konuştuğumuz zaman Mamusadama em dağfın şiirsel dil olarak yani ev zamanı şiiri görebiliyoruz. em dikarın bejin zamanı şiiri Farisiye zamanı şiiriye çok uygun bir dil. La aruze gelek hoş dit. Şu peyven Kurdi Farisici gelek nezihevin rasta. Ku destura vahabe bele mamusema khant ev qaside ku khant işa malay ciziriye. Evet efendim. Bu şimdi Kürtçe ama içinde Evnaha Kurdiye le peyven Türkçe kelimeler. Farsi, Arabi و peyven Türkçe dinav dehana. Naha em le helbeseke niyazi Mısır binerin dinav ve de Arabi heye, Farsi ve Kurdici heye. Deve em bebi avaylı mesele binerin. Eyvallah. Ağyar kelimesi Ev peyve ahyar gelek caran de helbesen malay ceziride derbastı be. Rasta. Ama musta müstear münacat diye. Evet. Benavi müstear münacat seyreyle değil. Ya ilahi ismi azam. Ya ilahi ismi azam hakkı için. Benavi ya ismi ilahi azam. Bir yalvarış. Bestekarı da belli değil, söz yazarı da belli. Bestekarı veji ne diyare ku aydeke münacateke bir rengi heye dinav müzika tasavvufi de من جارك
خوانده بون نها herhalde heval amade kirne. Değil mi hocam? Hem Bestekarı belli değil. Le bestekare ve ne diyara jaleke ve hatiye nivisin. Jiber ku ev şahsiyetin mutasafif giringi dana mani navi xo beşartına. Yek dinivise dibêje ne min bixwe nivîsiye dibêje kesê ku min afrandiye wî bixwe nivîsiye. Mamsez gelek spas dikim ji bo hatina we em gelek spas dikin me sohbeteke muhebbeteke gelekî xweş kir di warê tesafufê de mala we ave û hatin Malatava komaj dengete ji stranên wek bêjin heta destê me hat yani destê dengete sahibe me ji مالای جزیره کو او وقت بيجن بالتصوف مقام مدرسه نفسانديه مقام المدرسه مقام ديروكي بله دنگه تصاوب مالتا و تيجي جي اغري حتى بدري هاتي دسته تصاوب خودش ترازي به بلکه مشاور نهجا هر وها ام هاتن داویه برنامه خو از هفتیا کو روزه شمی دیسا ساعت نهادا دیسا ملگل هفدو بن حتی وینگ بین خیر خوشی دا بر هر تش لگور دلیو به اسپاسی خو کو جمزیسیان مراجع هر تو کارج بکن خود جوان نازیبه حتی وینگ حتی هفته کادن ساعت نهاندا بین خیر خوشی دا بر هر تش لگور دلیو به